ke pha teng pen alang itu dak nangka humri pon pot aprangsi nilitum 6 schedule implementation committee pen tum phan chorolo kasi nilitum phan ke phanang ko kalam thebang ke lahen lo nilitum 6 schedule implementation committee pen non ke bangji trop arni panel discussion apko thak doji lake jasmet constitution mate autonomous state la pen 6 schedule klar dak pen kachi nije phan ra tum kamang hu dia ja phan nilitum labang so a discussion bang bi ponji pusi hot pon lo setame speaker tum phan nilitum birta pilo te bon setame speaker la pen resource person tum tum birta pilo seta alang tum bang apor dure che ji pusi nang tham pon lo la pen jongsi nalitum apor bang extend to chorason de nilitum chitong unji pusarang tum pen birta nang pali las nilitum bang puthot krege thom labang so chiklo agos achiklo sin nilitum puthot labang so panel discussion mate 6 schedule la pen autonomous state puthak nilitum bipon thupo pusi perang ke tom phan larda pen pachini pon lo la pen lada jasemet labang so arni bang kalasan hello nilitum rada phan tame awar sai pg la pen nilitum constitution anda pon labji halada 6 schedule pen chenglok Indian constitution la pen arlo article la pen paragraph isi pen isi klar dak pen nilitum halada constitution ponsi rada tom phanta papur si arlo ko pima ahok alam itum than ponji lasi chisik pon lo ahok alam ratum aphan thanda lote chini po mang huge det po lasi labang sorni nilitum 6 schedule implementation committee pen kar biang long apen di mahasawara tum phanchuning ripon lo halabang sorni kado gawe tame nilitum chetong dun et nangji bat nang chetong dun vek nangji posi nilitum mahin pen tame chuning ripon lo lahen lo labang so panel discussion nong komamat pun lo chuphabang lasila bangke non mat nilitum speaker amen bangke nilitum klarda pen long le datang posi mo nang pachini thupo la pen nilitum bangke texture to mansi hang ko ke thek lo la bangke seta amen bangke mo nang pachini thupo expert mu chochora to phan sinitum hangji atema legal expert tum kali pulo tangte hala komane pohi chompo komane la poson wan chompo hala bangke kichoklim a interpretation explanation bangke pithe deti la pena pot rap tum kama hu do kokji pusi nili tum bang thek muchot tum phan phapon pusi chi sikpon lo la speaker amen bangke monale tum manang paliji media tum phan da special nake mo alu men sine tum nang tum manang pal nang lu thuji asinam singpon adimi ko na tong bijene adim bang ta nili tum long ni si jongpon london amane de la si long niang bong pen e long mai long bang ni tum jongpon po la tame mo avenue la to kabe tame invitation alu men si herang ke to mantan nang tum phan alu nang pali sin to phan pa chini pon po na si kapre adim me kalilo headquarter mate dipho long si bipo adim bang ke la pene thelam penanganara tum kachithando ba social media long penchang lo ephlc atum ke 6 schedule alam ke than ke half truth ansi than chot pu labang so lam putha pilon hang to hinden pulen jige half truth pu bang hala ki putum si half truth si than rong iti nile tum bang ke full truth mane a hok pet alam ki pachini je bansi non da nile tum phapon po lo ke de asi half truth pu bang nile tum phan hala article 163 alam ta lada pen than thi pu lasi nile tum than pon bom lo je article 163 alam bang ke general state tum phan ko pine aron pinchong lo polotangte halada council tum minister tum halada latum phan arjunai governor tapu stame council la pen governor ke special tum bangke a relation kachera tuko apot si 6 schedule along ria long bangke paragraph 20 ba la pen bb ateng pen si discretionary power do governor tum hala council of ministers tum phan karju are nangja lama be aning hang lo polotangte lo teng claim hala lo governor ke lang ji jonsi constitution ateng men se ke claim lo polotangte governor ta approval na pidum de ko lain lo lasinil tum bangke half truth kalilo a hok pet bin no ko tum ke pakla daki pansi la so pen discussion tamit papa pen na link dan ni tongla la so through social media hoi pen ni tum rada phan ke pachini yang tunggal halo non ke rangji tarik ke thom la pai ajiklo august tarik ke thom 13 august la so discussion abang ke labang so panel discussion abang ke
kar biang long ara to an phan apro ke tum an na chi tong dun vegi phan sinile tum hin pen chunari pando athema hala soar arni nile tum mesen resource person an ko amu het jong la pu nile tum sar alang ni ge tamina pachini pando legal apatha kachini constitution apatha kachini sexual apatha kachini alang tum hasin tum hang ponji lasi kaduk kabiarat kachini kangtung bachini vek nang ji pora to anke khala suarni na tum nang tong dun vek ye phasine tum hin ben na bachini pondo athema il tum chini lo non kar biang long along amen pu deta henone lo chief advisor lo alangli Elvin terona ke hai pinang an 6 sidul pathak rada pan ki than ke pamang hu la sonel tum thekam long lo alangli explanation ban ke mane ki choglim kali la so potsi ke pa choglim je apha hala so arni klar tak 6 sidul ku pc nil tum inglo ke pan ke pivek ma hala bang so alam da pachini bon dak to Kasi amu hek jong ka sada ninggil ho so public mana question ada PG ko PC ka dog mahala so ani bangke ke paju dunje phan tamen tu mabar sai pi bon po lasi la bangke thon important piglo athema rada phan pamang hu alam dolang non nang tu pu rada phan pu non nang tu autonomous state si chongwai jima mante 6 sidul si chongwai jima hala so alam ta duko akitab tala tum olai kiti lasi labang kerat phan to teli mane ke pamang hu la pen ke 6 sidul ben hempre ka pathak division ke wan lason tum thekam long lok lasi hala so arni klar dak alam the ni tum bachini pon po tum sa pun pen lasi to anarat APS 7 ki kroya to an la pen ke APS 7 kroya de tumi 6 sidul la pen ke autonomous state ki kroya to an ke hala so arni nang chitom vegi phansin tum social media hoi pen ni tum junari pon lang Okay, silam nor join tum la pini la basa smith na sabso ka trend do hai la non malong la or ki chudut kar demo la 125 amendment mate la article 280 la 275 of that na sabso thanjim la ke itu Indian constitution lang lo tang te la han lo 275 article la pen 280 ka chepre ka la han lo 280 along non ongdung atum BJP long punang ko ke claim bang fu leaders atung ipuke direct funding made council of fund direct tangkanang lopu pusiki pu pachithak tame article 280 long pur dak pen constitution long lang lo tangte thang tame direct funding kolam hadak tokte finance commission ke seng pusi hadak tok choji la penapot ladak schedule tribe atum phan ke paching thurji pu alam thirawe la pen ki duk der arar atum phan la poson paching thur poji pu hadak tokte hadak alam the bangke lang lo 280 long ke tok bangke panchayat la pen municipality atuma phan tangka nangkilogia phan musi tok la pen 275 article long lang lo tang tang tum theglong po la da bangke schedule tribe atum phan for the welfare of scheduled tribe wada ke tok do specific convention do hada ke inglong khai so tum phan tribe atum phan ke paching thur mu chojia phan ke pa develop mu chojia phan bu hala dak jong dak do la pen article 275 pen article 244a ke cerap ling lage mo itung 244a ke cerap ling lage mo itung 244a mate article 244a long therapy autonomous long therapy tame article 275 pen si itung phan tangka nang lobom jila la pen non eletum karbiang law autonomous council of antame article 275 ateng pen si tangka nang lobom lasi 275 mate 6 sidul arlosi itum dokok lo lage lasi 275 jong si tum cewat pe doplo tangte ka phere me ba ke lalo ini tum ajak ko mang ke asap sap simo abidat bu 280 pulo tang hadak ta sidul tribe alam thang ta convention alam abidat ke di to compare ke di la so po si mo ile tum 6 sidul ajak ko mang ke dilute po pejo pen pride pon bom po mo amang ke tum general district mandat po la hano la si 275 bang si ile tum jasemet be vera ko la ke war no la hano 125 bang nang la kachini no ta bang ibang pa 125 amendment or la ke non dak ko so kali lo all india lo la ke
125 made pharoi sirai ko na pho labang so constitution kang chap thuoi pulo de amendment abang ke lasi amendment pulo tante sonia lam thedu isia bangke akimi ki jok dum thu lapen isia bangke ke do tang porhala ale ka bia hor mu ke war ke pada la amendment pulo lasi pharoi sirai ko ra pho amendment lo bangke ile tum council kar banglo autonomous council jot kalila ke autonomous council do north east long la so council itu ma council fan akimia hor mu abida thada la sada milika chinia teng pulo tante jasmet MOS 2021 so MOS apota madda including depo laben 2011 labang UPDS atumlo labang ke state election commission atum fansi conduct of election include preparation of electoral roll pada ke tolo election ki padu council election ki padu lapen municipal election ki padu lapen village council election ki padu andame state election commission fansi jiwada ide lage ilitum general district ki wanje phano pejo pen bidigang ni pen government do lasi ilitum 6 schedule angdeng pi hini angdeng so troxy bangke mo aja kong awde ko ada ito ke la lo 6 schedule angdeng pi hini angdeng so troxy longke emethang council election ki pedo je phan village council election ki pedo je phan lape town la municipal mate town committee election ki pedo je phan ke angdeng pi hini angdeng so troxy pen aja kong MC tum alo bang pinchong de nang ko lain lo lape non 125 long isi ka heno bang ke lain lo longri kya 10 seat de 10 seat laki begi cetong pan impudang ko alam te bang ke heno pe dalam lo lake lai 6 schedule ke litum pan sina pichot try ba tong pan lasi non labang so amendment long jongsi lapi dudun chok lo tangte lake litum pan akan hok te dal lalu lapen isi bang ke lain lo pen he jong da ningje lo article 280 alam te direct funding ko alam lake tumhan ka chobai alam ke thek lo lake hada article 280 long litum constitution le product usita me tum theklong po direct funding alam than dawe ke topon awe lapen ile tum phan ke general district na pinchong i phan jo lapen itum autonomous council a status mate RJ abake panchayat RJ si na pinchong i phan se ko in la sila bangke itum kar biang long arat ke thek ding itum andame lake ding du nolo mo awe phan ile tum matha ponanji weird ko kali te ile tum nasi jurisprudence long da pulo power ko hormu ke tum theklong de emek we cannot see power with our naked eye, but it can influence to that pulo. Nasi itu power hormu ke otak kali sita itu mana apa efek tu. Nasi karbi yang long arat ke thek din tum anda chini nangji labang so 125th amendment long ke lake thom pli bag do article 280 lapen isi bang ke election ki pe 2000 ko bang ke state election commission ban ka chipi ke lake chok se thek tik lo lapen article 243M Indian Constitution long pulo schedule area lapen tribal area ke labang so panchayat aron ke applicable kali state election commission ke konapen lok plan pote panchayat 114 a section pensi ke se di Assam Panchayati Raj Act 1994 labang so aron pensi ke se apor se 6 schedule area lok ke la so chapter ke total 5 si biun elo applicable kali ngala bonda nong lom ke thegam nong parliament lo ke 125 amendment ko la son si chingwai kon mom lo la pen dosta kep council among da cheki than mom lo la so putha kan le tum APHT na pen pini la si hadak nang tum amendment ko buat non latest ala 6 schedule kitab lo manda dolo constitution nong lang lo ke thelong po 5th edition bang de 4th edition bang le non akimi 5th edition constitution kang chap thuoi hong po ke chok ala bang so lu thulong lang te thelong po Khasi Hills ke bang re serpot na hada ke pai fek long le ko si bang hada tote long re kiap ke la pen la village council la panchayat anang palu long le bang me thang village council dolo 60 dola tem pe Khasi Garo Jentia tumta bang council pe si bang tangkata me lo bom la la si ile tu phan ke nang pal dulo la article 280 bang ke ki padeng dum toy bang ke na no la si Mizoram along da ke thom autonomous council do chakma la pen lai la pen mara nasi bang mizu akhai dong da bang re ser ko sa da ka ding dong de chini teng ki lui ke lai li tum council tum lai no pen ini soni laming tu lah non la pinangan BJP long sungja putum kania alam gela pu non la 125 constitution amendment bill dong si pass dia lo pulu kante itu isi ke thedung achievement la bangke that longly aron selamong pu kusi alam tu ninjel kedam tang salawar basic ani bon press bill long sola
tapi alang ikan ini lo putih kado BJP tuman kerja dalam lam lo tapi nona bangso amendment bill lo alam lo lagi si tame alang itu hal bangke mata kamu tidak tahu aron bangke selam nunggu kalau so aron approval dia bangke nunggu governor kali itu governor lo tak pasti mengenal kita direct Assam State Election Commission fancy aja kamu coba dia mati so aron ke selam dia cakap kamu bangke nunggu Council of Minister yang cipta datang ateng lo cipta lo Assam yang cipta non ke ilitung labang so amendment में पसंद है ilitung के paragraph 20B A बा B में सी तुमके लो पो लगे तारे गवर्नर लोग मती के गवर्नर लोग बोते लगे council of minister permission नहीं लगे के council of minister के लगे सब के लगे गवर्नर पंके लगे suggestion पियोने ना claim भी बता पुने लगे इसका नोना पंके ला पुकार दे पु aron ke salam bo council of salam po है लोंगे aron लसन लसन नहीं bo salam bo setelah bang so approval पंके non के Assam bang sejak mana? Assam State Election Commission tu, pak Council of Minister itu, lalu saya ada demo, abis bang se orang top. Lapen, Article 280 penjong si tangkan lalu untuk te Article 275 people implement aja tu. Nalu tu tapi itu ni ada thal, ada tu mana tu apa? Article 280 jong si implement pulau te Article 275 people implement aja. Hal mana yang tu margin? Article 280 lagi specific itu minggu akhir pan nang panong pibeta tangkan nak biji project tu awe. Amera sada nengi lo Article 275 lagi itu specific silutra pan panong pibeta. Halal lagi itu minggu akhir tu masih long shot mati lo. Bang nang long lagi. Sekarang ke bang joy bidikan lim pen bang alam kardi bena palo alam council tu nta. Lalu ke kadu kawe lagi bangwali ni tu mana tak tangkai pula. Itu masih harus itu bang harus itu. Lagi itu la finance aja kong nak human tu jadi. Tangkar kalau aja kong human lo mati, human lo betul ni, tunggu obviously tunggu kalau kita itu mungkin tunggu cukup deh, kalau masih tangki iklan. Harman do kok Bukan harman do kok mati. Lasi alang tu laso confusion mengabedan ni, lasi nil tu mehen mengenai cunduringan tu mangke laso amendment mangke amendment ya prank, pun nasi kecok tema, alang tu prab jin dan cepat keng dia, pusing deh message. Kaduk kawe bene alang tu bene demand charter lo, kaduk kawe bene opos nula kali. Tapi nang ana bangke itum inglo akhe pan kana hok ko hala bangalang unche paking de pusonde moke bangiani furkimota alang tu hino ku itum jong jok lo aso pan kelang dun il ko ni